Aduh, ya Allah, cek sosan. Musim corona enggak deh. Saya atelasan natandi saro. Mun kita lasan cuadaan, kita bisa jeng aja deh. Lu baca ya ada. Setir tak bisa cek musim corona. Terpaksa pakai sarung gede kok tujai. Cek kacung lekaton sarung melehi tahun cuadaan tuh. Iki ba main depan. Iki beda kabeh. Apa nih itu? Macam nomor baru sini pun. Yang kak tako orang nakia otak. Tak yang kak ada ki orang penting. Kau cek yang kak hơi. Akak hơi kak. Halo. Lo. Arya Jarwo ya. Eki, sendiri. Pasir apa nih kak? Engkau kelebon nyoro muda. Oh sambian mak bun. Muntandi lako ya entar dana. Eki. Kaki pada dimma. Kula hik berdera apa mak bun? Okey mak bun, kula meluncur. Wah, alhamdulillah. Ternyata telepon kelebon lah. Dia mun dek burung saya cuy dia. Jangan sarong nak kerpek hari asli. Burung-burung saya cuy yang kontrakan kelebon mun ini sarong. Alhamdulillah ya Allah. Ladun. Mak Bun. Tore. Ladun Mak Bun. Lengke, tore lengke. Tajuk. Engke Mak Bun. Ano bawo, engkau saya panggil kakek dan Naria, punan kakek sepon nareng nyeromo, engkau tero agi bagi sarong, pula kangkui lebaran, pejan telas, bipese. Oh, mun sebening ke motor sakalangkong Mak Bun. Cek dengan Mak Bun. Kalau somna corona apa nih ke Mak Bun beni dah na apa na. Kula susah si sarong si telah seto. Wah, sabar de sarong Mak Bun melehi tahun cuadaan. Bi kacang pagi pemain bal. Wah, beda kabeh. Oh, ya Pak Bon, nanti dina, kau kingala sarong ke dalam. Eki Mak Bun. Ria Pak Bo, telah jadi aman bagus. Ria ding kakek. Eki Mak Bun sakalangkong Mak Bun. Ria berkiaki Saudi, pulang tanti anak nisar. Berkisah putih Mak Bun. Iya, nisar. Oh, Tanti Eki anak. Mak Bun. Ria berki Bapan Ropa, ngajari roh. Oh, Eki Mak Bun. Ria berki mantona Pak Marsule. Siapa? Mak Hosim luar. Iya. Oh, Eki Mak Bun. Ria berki Edi nisar manton lain roh. Oh, berarti mangken Mak Bun, mangken.
Aduh. Nih ka Mak Bun di ulah. Din sahuti. Pagandang din sahuti Mak Bun. Tan di Mak cek cuban cek kertas ngari ya. Saya dengan sahuti tak boleh tan di anak. Kulit tan di anak Mak Bun. Nih, kayak ganteng din sahuti Mak Bun. Din sahuti cek ganteng nih. Iya mun aja la pancan kake Pak Wole. Doon ko giburoken salama ake. Doon relating kake. Oh, nih ke sedi dulu. Iya. Ini kan sahuti. Iya we. Ganteng polan cek cubaan Mak Bun. Nih ke barang cek ganteng nih. Jadi bagi ya. Weh, kang kue telah lebaran. Aduh, tak langkong Mak Bun. Apa kailangan? Mak sik banyakan selok sampai. Biasa kena bedoreng ro. Dari beli deh. Punten aslina sampean menikah kelebun nyeromot napa tukon nyeromot. Mulamba tukon. Dagarang ko andi kalong ria yang kak so di 3,000. Oh. Apa mun sabaneka sampean lengkap Mak Bun. Ki pernah dadi mantan tukon pas semangkin ki ajabat de 3,000. Oh bu, lengkap. Kula keng si anu ke kano katok kai ya. Ria. Dagarang ko. Kula tolak miskin Mak Bun. Apa kapi beda mun biria. Tolak miskin ber. Iya. Mak Bun, lu ngin cemana Mak Bun? Allah ka. Pulan na anu nga kita ano toko tak kuat. Yong. Iya. Hula King. hula kula yan. Oke. Le beri na fay beda. Oh, mon sa panika mator sa kalangkong, Mak Bun iki. King kita Manter sampian nikah sajen lancang LR. Manter lancang umur paling na sukses Mak Bun ki. Sajen banyak abinin. Amin. Nyoon pamit Mak Bun. Ono. Pese biar mereka Petra. Oh, puki ba na mesen Mak Bun? Iya. No. Lagi ngake oh. Kan kaki semua inisial. Nah ini ke Petra Ya, ya. banyak Mak Bun. Uy, seding kaki biasa kaki panggil kotot. 2, 4, 5. Lihat ding papan ropa ke atas. Din Majari. Iya. Setelah akhirnya bagi aki Sahudi. Misal 500 untung orang 500-an kan cuman ting kakek 1 juta. Oh, motor sa kalangkong sebanyak Mak Bun neki lah. Ano polan sahudi ni ke ba bedeje, ba Mak Bun le tilpun akin ada Oh, iya. Ki, motor sa kalangkong mun sa panika pa abit sa Mak Bun. Iya. Ya tore Mak Bun. Ya, kem. Motor sa kalangkong sebanyak mantar Allah semadi sa Mak Bun. Iya. Nah. No. Siapa orang pah tak amit debat kerja emak aiko. Arya can kelebun gila lu Saudi berita cek bahwa beri sarong ben beri rese lu ki telepon halo Halo, apa wo? beres di Alhamdulillah beres. oh ya alhamdulillah lah ano kaki ya iberi sarong bi kelebun Masa wo?
Berarti Pak Kades je enggak kang koyon. Ja tak lupa sekali bahkan kakek ibri investasi oleh salam her. Nih sering gua kakek pelantan di anak. Iya munda i kebetulan kok tandi sarong re. Iya ya beda yang kok. Ya kok ini iya. Iya kerja provinsi coba bi kaki ya. Yang jok kayak nampak cek dah nak je geng kelak geng beda salah anu di. Sekelangkong kuah kebele. Iya. Ya udah. Ya yang kok ya beda tahu lain lah. Ya pelan banyak tipe-tipe kali bune dina dia. Repot. Iya wes. Ya wis.